Now, woman of God, amen. Amen. Now, first of all, wil ek die hemelse Vader die eer gee. Ek sê altyd, Jesus is my boss.
Amen. Hallelujah. That's my verse. Amen. So ek wil hom eerstens die eer kom gee dat ek vandag aan die kant van Arandus kan staan. Dit is genade oor genade. Halleluja. Dit is die krag van my God. Net soos my moeder gesê het, sing vir my daai lied. Halleluja. Nou dit is Jesus alleen wat alles moontlik maak. Dit is nie uit ons eie krag wat ons vandag hier kan staan nie, maar dit is alleenlik deur God se genade. Daarom kom ons gee die Here 'n lofprysing in die plek. Amen. Halleluja. 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 Jesus. Dan wil ek tweedens kom groet Pastor Mona, die host van hierdie event. Halleluja. The host of this gathering. We honor you, we celebrate you, and we thank God for your life. Hallelujah. Amen. If you have an ear to listen to the voice of God, you will hear Him clearly and you will obey. Sometimes we think it's just merely a simple thought, but then God is speaking to you. Amen. Because there's someone that needs deliverance. You know, I prayed for Arandus one night, 40 ure, and a woman came to fight with me. And I told my husband in the morning, after I prayed concerning this conference, a woman fought with me. And I said, that demon must bow under the name of God. Amen. Amen. And whoever she is, that woman must be delivered. Amen. She must repent in the name of Jesus. Amen. We do not say that witch must die. We say that spirit must depart from her and she must come to repentance in the name of Jesus, because that soul belongs to God. But I say, jy is myne. Nog voor ek jou geken het. Nog voor ek gevorm is in jou moeder skoot. Oh my God. En ek jou geroep, jongens. Before your parents even thought of your name, God already. Die gees van die Here toegelaat het op ons. Ons sal Brother Walter sal vir ons so lekker worship bietjie kry en dan gaan ons vir ons gereed maak, né? Tafels vir tafel. En ons het bietjie iets in die mag wat jy kan kry van ons raak nou redelik vol met die kragtige, magtige woorde van die kragstasies af. Moet ook nie vervelig word nie asseblief. Wees geduldig. Kom ons luister. Soos die moeder gesê het, daar's altyd iets wat jy moet saamvat. So jy het seker net vir 2-3 woordjies gekom, maar jy moet hom sit en wag. Wag hom af. Halleluja. En ons sal, soos ek sê, tafel vir tafel. Ons sal vir ouderling Rosalie, sy sit ek vir my so lekker diep met my blou oë. Sal vir haar vrou om te beweeg. Sy ken haar plekkie. En daar gaan ons so 'n bietjie anders te draai, né? Ons sal vir dokter verskoon. So ons sal vir haar 'n bietjie vroeg insit. So na die breakfast, dan sal ons vir dokter haar kans gee om af te gaan. Ek meen, voor te gaan na haar klop na programmetjie saam met haar. Sal ons vir hulle afstaan, dan kan hulle maar stadig terug beweeg, so kom ons doen. Of gaan julle Cape Town toe? Halleluja. So ons sal Brother Walter sal vir ons met 'n songetjie so verwelkom nie, net 'n bietjie inleef, ons kan in die potte toe hardloop en jy weet, die dermpie kan bietjie vol maak. Halleluja. Daar is nog net vir elke vrou een The source of our strength, oh God, therefore we worship you today. We glorify you at this moment. We know what you are capable of. We know what you are about to do. We know that you are able, God. We know that Jesus, you are kind for us, Lord. But I love the song that you
Son to die for us. Therefore, right now, as we are here, we give ourselves to you. We surrender to you, oh God. Strength should be a choice and not a constant requirement. And true empowerment means giving women not just the right to survive, but the tools to live fully, healthy, and joyfully. Always remember your health is sacred, your life is valuable. So with this, let us continue walking forward boldly. Let us demand and advocate for one another. Continue to break the silence around women's health. Because not only are we strong, but we are unstoppable.